Okey. Lagi yo, lung anu banyak cerit, memang lu anu banyak cerit, anu banyak berosa. Tapi Abusyik benda apa? Orang perkenan orang kita tanya, orang Islam, orang Muslim, baik dah kerja pak kafe. Nak kalam video rana kirim lega obdum. Rana nak pegang haid dah pegang kerja le pak kafe. Makaji pekerja kafe. Baik pekerja. Baik kerja pak kafe. Kerja pak kafe uci. Nya. Cila kan. Kita yang guna semangat udip. Uci apa? Ni telefon lu, man nyahana lu angkat mungkin asisten lu angkat. Punya asisten lu angkat untuk nak pegah mentang. Rani dari Aceh, perlu pegah abangan lu. Rani nak pegah laki WhatsApp kan. Jadi lunjuk WhatsApp Rani cuma akan lu angkat. Page lu nah. Page lu Rea Fazilah. Rea Fazilah mungkin yang mat page admin asisten lu. I'm Erigor bro. Brother. Okay? Peace out bro. Don't fight anymore. We are same shape bro. We are from Aceh bro. So Abusyik tengok sama-sama orang Aceh. Hanjit dah pakai. Anyways, punya hana ni kerja bak lu untuk. Yang penting cara IT. Yang punya cara IT. Ku pun dah kerja bak kafe. Kafe dah kerja bak tengok untuk. Beres Abusyik. Ni betul orang mah. Sosok yang nak nontonnya ni betul su Abusyik. Tengok aku Abusyik orang katanya rupa ji. Anu macam nigga, you say nigga, what's up, you know, like pegang lu lagi nigga. Abusyik, Allahu Akbar. Fuck up. Abusyik so fucked up. Okay, pajan tak balap belum? Fernandi. Nu janji bang hai. Nyan cheat perakan. Hobi kita nyawa. Jadi nu janji tak balap. Apa le na nyan takut terukok le sebab tu ya. Kakak aku Melayu merukok biar nah. Ban lu Melayu merukok kan? Are you speaking English? No, I'm just live. Kiban Muhammad. Kiban nunggu. Haba nunggu. Kau paling kau. Apa kaki bro? Fat bro kele. Iki apa pernah naggro ureng? Antong ke ureng? Jika apa? Kiantong ke ureng? Pak lawannya. GP Spang nak nonton. GP Spang bro. Tanya orang rider. Kan tamaan tanya. Kan dah nonton. Lu galak aku main kan galak nonton. Tunggu hab. Siban tunggu hab. Politik pegah bekah babah di kamu dukung tat yang baik caci maki ulama. Abusyik gi oleh nak dipakai ke ulama. Padahal ulama penerus bangsa. Gi cukup bangga. Di kampung Merah. Kerja di kampung Merah. Ureng Nanggro kan kaya. Kenapa kamu mau buka perusahaan sabok ke Nanggro? Tak pegat. Untuk tak pegat tak draw dia tengok. Bila dah pakai lagok. Minyak mentang dah pakai lagok Facebook ya. Hack ni. Tak pakai tak draw dia tengok. Beres. Bahli kali tengok lu kirim mandum ke ureng drone. Ke ureng drone habisnya ni install. Behana ni install. Pela mo so uat pengri back pengri uat hai peng raya dah uat pakak uat back peng back pengri peng raya dah uat